Kulusizi ukuthi umuntu owanikwa isihlalo sokuthi ebe sesidrayiveni selizwe, ilizwe liyafa kathesi, yena uqakathekisa ibirthday yakhe ngumuntu olupheleyo. Kathesi ngabe ngumuntu okuthiwa khona ungumuntu oqakathekisa impilakahle yabantu. Ngabuthi bonke abantu abamthandayo bekhiphe izipho encedisa etsholotsho, encedisa abantwana abazintandane, kodwa yena uthatha ilokuzeni imali yonke yelizwe uyayenza ibirthday yakhe. Ngibona ngazathi kuyatshengisa ukuthi ungumuntu o-irresponsible ngesikhiwa. Kuyadingakala ukuthi inkokheli uma zisithi ibirthday yakhe ngeyakhe labantwabakhe, kodwa elizweni kufuze ukuthi yonke into ayenzayo ibe ngethuthukisa inhlalakahle yabantu. Kathesi kusetshenziswa imali ezinengi ngelanga elilodwa, imigwaqo efile, ama-industry afile, uhambe ethi izikolo kazicontribute lamakhampani kacontribute. Amakhampani abuleleyo lezikolo ezibhadalwe ngabadala abadubekayo. Kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe bekunanzelele ukuthi siphethwe ngumuntu onjani.